El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa del Rinconcito Esloveno aquí en la Argentina. Les comento que hoy estamos utilizando las instalaciones del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Antes de comenzar el programa del día de hoy, le queremos mandar un beso muy grande a Tatiana Panaino, nuestra co-conductora, y espero que se mejore prontito. Un beso muy grande para ella de parte de toda la producción. Y ahora sí, para comenzar el programa del día de hoy, les comento que tenemos preparada una obra teatral en conmemoración de los 51 años de labor del Club Esloveno de San Justo. Esta obra se titula Reuček Andrejček, bajo la dirección del señor Blaž Miklic. Esta obra se sitúa en un pequeño pueblo de la República de Eslovenia. El marco de esta historia está entre una posada donde van los hombres a cantar y a beber luego de un arduo día laboral, y en la casa del intendente. Este intendente es una figura muy fuerte dentro de este pueblo, quien su propósito es tratar de educar con lo mejor que tiene a sus dos hijas, Ana y María. Če bi mogel biti on na mesto tebe, to bi legel in ležal kot plot, pa samo da ti zdraviš. In vedno sem bila tako trda z njim, niti dobre besede mu nisem privoščila. Saj to nič ne de. Mislila sem,
da moram svoje čustva v srcu zadreti. Pa ne morem. Za me ni pomoči. Kar ne upaj, Marička, sej si že skoraj zdrava. Tako dober si z mano, Andrejček, kako naj se ti zahvalim? Mejšno, si je zame največje veselje, da sem lahko pri tebi. Na planini si bil že danes. Nisem mogel nič kaj spati, pa sem vstal in šel gledat malo tja gori, kako se kaj pase živina. A imaš pa tukaj jagode? Toliko jih je raslo v poti, da jih kar nisem mogel pustiti. In ta lična košarica? O, ni nič posebnega. Iz brizove skorje sem si jo zmašil. Če ti naredim veselje, ti prav rad prepustim te jagode, saj itak ne vem prav, kaj početi z njimi. Prosim. Na, Marička. Kako so lepe in koliko jih je. Hvala ti zanje. Poslušaj, France, ti se le tako delaš, kot bi bil te jagode najdeš. To sem pa storil tebi na ljubo, France. Dokler mi ti sam službe ne odpoveš, te ne dam od hiše. Na mojo roko. Dokler bom jaz gospodar, boš ti moj hlapec. Rastar je pa danes tako mehka, kakor sirovo maslo z planinskega mleka. Res si mi napravil prav veliko veselje, France. Ali res? Prav zares. Veselje s temi par jagodami. Vse, kar mi bereš v očeh, mi spomniš. Dobro, vem, da si... Y siguiendo con esta obra teatral, les comento que en la posada María se entera que la honra y el matrimonio de su hermana están en peligro a causa de un don Juan que la seduce continuamente. Es por eso que traza un plan para salvarla. Fingiendo ser una chica inocente y tonta, le pide a este don Juan que le declare su amor sincero por medio de una carta. El don Juan, pensando que esta chica había caído en sus trampas, lo hace, pero en realidad cae en esta trampa y de esta manera queda al descubierto de todos. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Hvala. Lepa gospa, ali vam smem ponuditi? Ana, pridi se k meni, nekaj bi ti rad povedal. Kaj pa spet hočeš? Ti imaš nepopisno srečo pri ženskah. Oštirka je čez ušesa vaše zaljubljena. To ni nič posebnega. Tega sem navajen. Pridem, vidim, zmagam. Meni se nobena ženska še ni zapostavila. Nikdar še nisem bil odbit. Nikdar. No, saj si tu lep mož. O, to paš. Dobro vem, da imam nekaj v sebi, kar vsem ženskam imponira. Naravnost imponira, ti rečem. Meni bi bila oštirkina sestra Marička ljubša. Saj je ta gotovo tudi vame zaljubljena. Samo doslej še nisem dal povoda, da bi mi povedala. Ni bilo še prave prilike. Oštir, račun prosim, jaz plačam vse in za vse. Za koliko ljudi naj danes kuham večerjo?
Za koliko ljudi naj danes kuham večerjo? Samo za nas, lovska družba se bavlja šele zvečer. Že dobro. A kaj pa je spet tebi? Kaj pa sediš tako obupan in žalosten? Ali morda z denarčkom nisi zadovoljen? Mar gospodornik ni dober gost? Ta dan je v mojih očeh preklet. Rajše bi, da bi ne bil nikdar oštin. A zakaj pa? Kaj te pa tako potrlo? Pa še vprašuješ, Ana. Če sama ne veš, jaz ti ne morem to povedati. Rad te imam, neizmerno rad. In zato me vse to tako boli. O, že zopet ljubosumnost. Ne morem si pomagati. Ti boš gostilno še pripravil na kaj? Na to ne morem odgovoriti, ker ti imam prerad. In ta moja neumna ljubezen do tebe je moja slabost in tvoja je moja nesreča. O, to je življenje. Večer nemir. Kdo pa je vzrok temu nemiru? Pa še vprašaš? Nisi slišala Toneta? On ima prav. In ti? Ti si prisegla pred Bogom, ko si imela vso pamet zbrano in ti ne storiš nič iz tega. Marička, Marička, kako sem nesrečna. Gospodornik se ustreli, vzame si življenje, če ne bom dobra z njim. In ti mu to verjameš? Seveda mu verjamem, saj mi prisegel na to. Veš kaj, Jana, za bolj pametno sem te imela. On, da bi se ustrelil, no, sicer bi pa ne bilo nobene škode. Ampak tebi na ljuboga bomo zdravila teh samomorilnih misli. Marička, kaj namerjaš? Tvojo čast in tvojega moža srčni mir hočem rešiti. Nekdo prihaja. Le pametna bodi. Mir ti pa že jaz preskrbim. Če bi le videl, ali se je to krčmarsko teslo odpeljalo v mesto ali ne. Dober dan, mileti gospod. Dober dan. Hej, ali znaš ti tudi govoriti? Mislil sem, da si mutasta. Morda, kaj želite? Vidijo, teklina je čedna, zelo čedna. Kaj ne, ti si sestra naše oštirke. O da, to pač. Lepa Marička, kaj ne? Marija mi je ime, to pač. Sveta Marija je moja zavetnica, to pač. Čedno dekle si. Opa, opa. Notri pa nikaj preveč koles. Kje je pa gospa sestra? Ale iš na gospodu župniku, to pač. No šti? Tudi on je šel gospodu župniku. Ločiti se mislita. Kaj? Kako? Ločiti? Ali se prepirata? Pa še kako? Da ga je vzela spraskala, ali je pa pretepu. Znaš se celo zaradi mene? Kaj? No, se mi pač jem poljub. Kaj pa jem poljub? Zakaj me je pa ona poljubila? Zakaj me pa tako gledaš? Tega pa ne sme povedati. Všeč se mi. Povej mi, Marička, ali si že kdaj ljubila? Vzdihuješ. Ali še ljubiš? Ne ljubim več. Preneumen je bil. No, da je moral biti prav pošten debec. Ali je bil lep? No, lep je že bil. Ampak vi, milostljivi gospod, ste še lepši. To pa? Originalno dekle. Ona mi vsiljuje svojo ljubezen. Ne počakaj, jaz pa ne bom preneumen. Ali sem morda milostljivega gospoda razžalila? Bog ne daj. Jaz te ljubim. Zate bi lahko umrl. Ali je to resnica? O, resnica, resnica. Kar požrla mi me z očmi. Marička,
Ci porazumano! I kogo najwyższa? I umysł kmeni. Wy ste bremenin, gospod. Ja spam. Ty si pa ljubezny vodiče. Marička, ali pojde z mano? O, to pa się zelo rada. Samo še nekaj je. Kako boš pa šla od tu proč? O, kar šla bom, saj tukaj i tak videl Gaja. Čitaj počuv jajček. Ko glasno je zaljubljena vame. In kako si lepa. Kako sveža. Kako si zdrava. Ona, to pa. No, sezi mi v roko, da prideš meni in nam poljubček za mano. Ljubčko pa ne naprej, dokler se ne prepričam, da me ima milostljivi gospod res rad. Kako naj ti to dokažem? Ali hočeš, da ti prisežem? Rajši mi to napišite. Prosim vas, napišite mi na listek papirja, da me ljubite. Pa čemu to? Nekdaj sem si želela eno samo ljubezensko pismo. Deklina je lepa, ampak neusmiljeno zapita. Prosim, ne